kodwa wena uNkulunkulu ubone kukuhle kuthi kube khona kulena ndawo. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Ngibusisiwe igama. Ngiyamthanda uNkulunkulu wayihlenga yakamempilo. Anginamahloni kumaphambi kwakhe ngisho ukuthi Jesu inkosi nemsindiso empilo yami. Ngokuthi yena evini lakhe lababalekela kuye balonzeka. Kunekuphila kuye bazalwane. Ngichithe isikhathi esiningi sidoya evini lethu. KuMakhosi okuqala 3 verse 16. Inzenyana kancane. Laka ngakhona kungifundzela fast angafunza. Makhosi okuqala 3 verse 16. Bengibeleke umfana naye akho sihlala naye uphela emalanga lamathathu lo wami ngembelekile la wase uyabeleka besisonke sisobabili lapha endlini kude lo munye nebekakhona bekungithi sobabili kuphela kusite ebusuku lendvodzane yalomfati yakhe ngobe esuke elele etikwayo abese-ke ayavuka ekhathi nebusuku ubese-ke uyavuka ekhathi nebusuku wathatha leyami indvodzana lapha eceleni kwami ngesikhathi mina nekukati yakho ngisuke ngisaphumekile wambeka esifubeni sakhe wathatha lo wakhe lofile wambeka esifubeni sami ngisithe ngiyavuka ekuseni ngifuna kumulisa umfana ngakhanza efile kodwa ngitsithe ngiyambukisisa nasekusile sekukhanya ngabona ukuthi akusuye lo wami bengiyibelekile lona lomunye umfati wathi cha lena lephilako yindvodzane yami lena lefile yakho kodwa lo mfati waqala waqinisa wathi cha lena lefile yakho lena lephilako yami ngabo baphinzisitana kanjalo-ke embi kwenkosi inkosi yathi lona uthi indvodzane yami ngulela lephilako lela lefile kanjalo nalona lomunye naye uthi cha indvodzane yakho ifile lela lephilako yami ngako-ke inkosi yathi lethani inkemba nembala baletha inkemba enkosini yase ikhipha umyalo yathi ceketani lo mfana lophilako ekhaya ninike lona lomunye lucefu lwangahlanye nalona lomunye ninike lucefu lwangahlanye lo mfati lokunguwakhe umfati lomnikati womfana lofikelwe mhele ngenxa yalomfana wakhe wakhuluma enkosini wathi ngiyacela nkosi yami mane usale umnika yena lomfana lophilako ungambulali kodwa lona lomunye wathi akube lomthathako kithi sobabili mhladlele ekhathi ngawo inkosi yase ikhipha sigwebo sayo yathi thathani lo mfana lophilako mnikeni lo mfati wokuqala ningambulali ngoba nguye unina walo mfana. Amen. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Before siqhubeke ngithanda ukuthi sisho lamamuvi lawa
ningilandzele. Nkulunkulu ngicela ukuthi ungiside ngikwadi kubona mase ngithwele umntwana lofile lokungasiyo lokungewami. Haleluya bazalwane. Lisi iBhayibheli ngalelinye ilanga bathi labafati lababili basalele lo Yohane wathi asalele walala kabi walala ngawakakhe wabese uyamcinzetela uyashona. Lo munye wathi asalela nemntwana lophilako wavuka lo la nemntwana lofile wabagucula abantwana wathatha lophilako kulo lakalele wathatha lo lakafile wamnika lo lakalele. Basi nabavuka ekuseni cause mawumake uyamati umfana wakho wambona lo mfana ukuthi akusuye lo wakami lo bamguculile wathi wakami umntwana mlo lomphethe nalolo phila wathi cha lo wami lo wakakho ngilo lakafile. Baba nekuphikisana ngemagama kwabangiloko bagcinise bangana solution yetinkinga tabo. So namhle kuseni ngidekde ukukhuluma nawe mzalwane, ngidekde ukukhuluma nawe mzalwane ngithi ungavumi kuthwala umntwana la ngasiwo wakho lofile wakakho aphila. Lwani ulwele umntwana wakho umthwala njani umntwana lofile kuthi makwendeka isituation bese uyavuma kuthi akunankinga uNkulunkulu uvumile kuthi kuyenteke lokho empilweni yami. uNkulunkulu uvumile ukuthi awuphele lo mshado empilweni yami. uNkulunkulu uvumile ukuthi lo buguli bufike empilweni yami. Ngithi kuwe namhle kuseni ungavumi. Lwana ulwele umntwana wakho lophilako. Ungavumi kuthatha umntwana, ungavumi kuhamba upreparele ifuneral yemntwana longasiwo wakho. Le situation lo ubukane nayo ngicela ukuthi ulwe ubese uyahlula kuyo. Ungavumi kuhlala kule situation uthi wena uNkulunkulu uvumile. Ungalivumeli iculo lasifise encane ukuthi kulungile babe makwintsando yakho ngoba kuyahlupha uma ungayathi insando yaNkulunkulu kuthi makuyehla time empilweni yakho uthi ivumele uthi kulungile babe makwintsando yakho. Fanele uma uphile emhlabeni uyathi insando yaNkulunkulu ithi mana umeseyenteka usho ukuthi le insando yaNkulunkulu. Makungabi into medimo letekuyehlela uthi insando yaNkulunkulu. Cha, ungavumi kuthwala umntwana longasiwo wakho. Ungavumi kuthwala umntwana lofile longasiwo wakho. uNkulunkulu ukunike umntwana lophilako lonempilo. uNkulunkulu ukunike umsebenzi. Ungavumi ukuthi kufika isimo lesitokucasula ushiye lo msebenzi. uNkulunkulu kwande ukuthi uphathe for a reason. Ungavumi kushiya iposition ngoba abantu bakuhlula. Ungavumi kushiya le position ngoba abantu bakhuluma kabi. Bowedwa mawunemhelo kodwa umntwana masekatelo tiba khona tivunguvungu letivukako. Tiba khona tinkulumo letifikako. Bantu babeke imbono ngalo mfana lomphethe. Kodwa ngithi kuwe namhle kuseni ungavumi kuthwala umntwana lofile la ngasiwo wakho. Umthwala njani umntwana lofile? Uthi mawuthwala uNkulunkulu akuphumelelisa ubese uyajabula ujabula udlulele uyithathe imoto yakho uhambe uyomkhomba mzala. Uthi mawufika kamzala ukhombekise ukujabula ungadi ukuthi uma sowuphuma basala bacupha amavili emoto wena utitshela ukuthi ujabulile. Ungavumi kulala ngale season yokuthandaza. Ungavumi kulala
tinto leti ngasito tethu ngathi tethu thina bazalwane sibantu bekulwa uNkulunkulu masidala akasidale nje uze wathena usinika thatha ikhali tangamoya ngoba bekade uthi thina sifanele silwe simafighter akamoya thina asiyekeleli case nje yento ekindlule sithi konke makulungile babe insando yakho yathi insando yaNkulunkulu maseyifikile ungabi nesimo lesithathu masifika simchelelise naNkulunkulu uthi insando yaNkulunkulu ilwa kulesimo lobukane naso ungavumi kulobuguli lobukane nabo kuthi insando yaNkulunkulu uthi yana kuJohn I'm not sure ukuthi in 10:10 yena usinikeza impilo injabulo nekuthula so angeke uNkulunkulu alethe ubuhlungu empilweni yakho uzona insando yakhe no yathi insando yaNkulunkulu maseyifika letilingo temhlaba matifika utibona ukuthi leti dilingo leti tifuna mina ngisukumekilwe njengalomfati lo walela umntanakhe sebamguculile umthatha umbeke esifubeni sakhe kodwa wathi no angeke ngimvume lo mntwana lokafile namhla ngizilwani nalesimo lobukane naso ungavumi angemi la kugucutela noma kukwenda ukuthi le situation yakho yehle or ibe ngcono ngimuntu lenebufakazi bazalwane ngidlulile timeni letiningi ngimncane but ngidlule timeni nawo lengasinamcacanyelanga ungathuka ngalo mina ngingavumi ukuthi ngithathe umntwana lokafile bathi wami ngala afika ngathi mangibuye esibhedlela baceda kungendi operation masimangifika endlini operation abane ma complication ngahamba ngaya ka doctor masimangifika ka doctor bathi kune cystic growth fanele ngibuyele esibhedlela bongijuba kulelinye side wangibhalela incwadi esimasuka la cha ukuthi ungayendlini because le cystic growth i-create i-cancer phakathi esithweni sakho mawusuka la ngicela ukuthi ubuyele esibhedlela fanele bokusika bakhiphe lento leyo ngasimangiphuma endlini bengihamba nababantwana sasiphuma lapha ka doctor ngayijuba incwadi ngayilahla wasinjani manje ka doctor esibhedlela sofika sibakhombe ini ngathi ngibuyele esibhedlela bekude into lebengiyithembile ukuthi mangifike endlini ngizosebenzisa yona simo sibe ngcono bekude ngisho na into lebenginayo lebengayisebenzisa olebe banginike yona eclinic or esibhedlela ngajika ngabuyela endlini ngifike endlini sathane yalingana bazalwane ngasimangifike endlini simo sabawes abakhona monitoring spirit la ka monitor angathi ukuthi ngavalelisa kayingaki because base lento mayifika ngiyibona ukuthi angeke kuphele na 10 minutes ngiphile ngibithe babantwana bami ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi ungabuya ngala ungithole ngifile ngicela ukuthi ungiphathele kahle mntwana nami ngavalelisa kaningi ngende kadindo letiningi ngala kuyesibhedlela dose ngivile bangibalela tizaba tema cancer nani bathi ngangavumi kuthola mntwana lokafile nawo aphila kude into lengayenda kodwa uNkulunkulu amuhle wafika empilweni yami namhla naloko ingusiwa kabamba kude into lenike inkinga la sisho ukuthi ngizothi cancer ivukile noma njani ngihambela eclinic nawe ndeni kude nalinye langa labake bakutshela khona ukuthi kukhona lekungahambi kahle icancer ikhona noma njani ngiphilile ngibusiwa kabamba nje idekto kutshela ukuthi ilwa up until case yakho ifike la lo ufuna ifike khona ilwa up until uthole ijustice ngale case lobukane nayo ilwa nalobuguli lobukane nabo uze uthole ijustice ilwa nalehlupheko lobukane nayo ungayivumeli uthi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile no listen yelivi kuJohn sure lithi John lithi lona Sathane akakedi Sathane inhloso yakhe maketa kuwe uthele kuntshontsha destroy so uma ubona sitha empilweni yakho yathi ukuthi asikadeli kwenda into lehle
ngithonga ukufika ngalesizini ekuthola umntwana. Wavumela lesizini leyo ngibomgudula umntwana. Lwani ngatonke indlela longalwa ngato kubona le situation idlulile. Ngoba yena uthi masimpita konke kuyokhothama, masimpita yena uyosabela. Ulikhola lenjani lelithi lona malisemsebentini bese nalihlangana nema challenges bese liyaduba liyandlula. Umduba kanjani umntwana kulophilako uvumela kafile. Ilwana noma bakunike i-contract bathi ya 12 months. Umbone 12 months aphela. Uthathe i-risk njengemzalwane. Uyathatha usiyathandaza ngo-12 nango-3. Uvuke sebathi phelile i-contract uvuke ushone khona. Uthi mawufika umlinge lo nkulunkulu ubona ukuthi angeke akwendele mehluko yini. Mayithina siya-relax abasinana bathi la emsebentini siya-retrencha sidocela ukuthi kube nalabalimi esitobakhipha sicane kumukele lokho kube nguwe mzalwane yokucala lo imukelako le-situation. Akona vele bashile emsebentini ukuthi noma nini bangasikhipha. Vele bengasiyi-surprise lokhu, vele bebatosikipha. No. Wena umzalwane wase-Door of Grace uyathandaza. Ilwa. Uthi hayi mine busiwa kamamba. Angeke ngize kube khona ku-list yabantu laba bakhiphako. Angeke ngize kube khona ku-list yabantu abahlala ekhaya babuke mina. But waqala waba kulo mzalwane ukuthi uvumelana noma ngabe sibhisimi utongcwaba umntwana lekangasiwa wakho lakawakho asalaphile or abulawa. Lithi leli vima sehlala lo bathe nabaphikisana bamthatha umntwana bahamba naye enkosini. Basinabahamba naye enkosini. Yafika inkosi yabuta basho lo labakushoko lo walo lakaphilako wasiwami. Nalo lakafile wasiwami. Inkosi yathi okay akunankinga nginike 10 inkemba. Kuze sibone ukuthi kahle okay kuze umuntu nemuntu athole iphisi yakhe yalomntwana. Kuze le case incobeke. Kwathi kusenjalo mako umntwana wathi Nkosi ngicela kungabi njalo. Ngicela ukuthi umane umthathe lo mfana lo umnike lo mako umntwana lakathi wakhe. Amkhulise kunekuthi simbulale simjube kusemkhathini. So bazalwane ngiyakuncenga ngisemela ngithi ilwa kule situation lobukane nako is never too late. Kuthi ungasantshintshi indlela locabanga ngayo, ungasasigucula simo sakini, ungasantshintsha indlela loyiphilako. Asikho simo lesipermanent lesendele thina bazalwane nethi ngoba kudinga thine sigucule indlela lesicabanga ngayo. Kudinga thine sibe in charge. Uthi uNkulunkulu usinikethe amandla nemagunya ukuthi masikhuluma bese kuyayendeka. Kodwa thina uNkulunkulu simthatha otherwise. Uma ungabona lamagunya nemandla utokubona ngathi akusebenzi. Ngoba awukhona ukusebenzisa la kufanele kusebenze khona. Wena umukela noma ngabe yile kwehlelako. Uthi Nkosi konke makuyinzando yakho kuvumile. Akavuma kalungi. Akusinzando yaNkulunkulu lesikuyo bazalwane. Fanele sithandaze size sibone emehluko. Fanele sithandaze size sibone emehluko emakhaya kithi. Noma singabe singcwaba mihla nemalanga kuphela umnyaka siyakwathi usivele umnyaka angeke kuphele kungakancwaba. Nguwe lo nemandla nemagunya yokuthi usishintshe lesimo. Abasinoma esibhedlela sebadeclareile. Bathi wena unesifo leso. Uthi hayi mina akusuye umntwana wami loyo. Umntwana wami uyaphila. Ngeke ngize ngithwale umntwana lakafile. Wakamnyamati uyaphila. Akuthi nanoma ebuguli kufikile uthi hayi mina akusuye umntwana wami lo. Ake mlomo wakho usebenzise enzaweni le right.
kunetinto tethu lesesingwabile kanti tinto tethu tiyaphila. Kunetinto tethu letifile letibukeka tifile ngoba thina siyibukelile lento ukuthi vele lokusekufile angeke kusayendeke empilweni yethu. No. Namhlanje nje amagiya mzalwane. Usho ukuthi lesimo lesi akusisona sami lesi. Bakabe intwana ngiyamathi uyaphila. Noma ngabe so uphelele lithemba ngakanani, kodwa namhlanje ngikutshela ukuthi vuka uma ngetinyawo. Vuka wente behluka empilweni yakho. Nguwe wedwa lonemandla ekugucula lesimo lophukane naso. Nguwe wedwa lonemandla ekenda behluko ngempilo yakho. Nguwe wedwa lonemandla ekenda behluka emndenini wakini. uNkulunkulu ubuke wena. Ungatithatheli phasi. Noma bakugceka kangakanani. Lwani ngoba thina bazalwane singafayitha asezulwini. Sidalelwe kulwa. Silwe sihlule futhi ngoba uthi yana asikho sikhali lesilolele thina lesiyohlaba siphumelele. Masilwa impi lesiyoyinqoba. Asilwi nje. Silwa ngemandla nemagunya abakasinikete wona simakathi. Sukela kwanamuhla asitshintsheni indlela lesicabanga ngayo. Singamukeli noma ngabe yini lesehlelako. Singathathi izinto kamalula. Singavumi bazalwane. Ngalelinye ilanga ekhaya lethu ngathi ngisekhona ngakusasa kunemsebenzi balokela makwami. Ngathi ngilele ebusuku. Ngeva ngathi ngiyaphupha. Ngafika something idlala mlonyeni. Mangithi ngiyavuka ngaphelela buthongo ngayigwaca ngayilahla phansi ngathi ngisathatha inyoka ithi rolile. Angathi ukuthi ngabe angizanimilwe nemthandazo. Le nyoka beyongena endeni ku-system yami. Angathi ukuthi le nyoka beyithunyelwe noma bekwenzakalani. Kodwa into lenyatiko ukuthi lo bekufanele lento kona isakusindo. Bekufanele ingene i-operate ku-system yami. Kodwa uNkulunkulu omuhle ngayikhipha ngayilahla phansi iphila. Ngathi mangithandaza ngivuka ekuseni. uNkulunkulu uyatenda imali empilweni tethu. Ngahamba naye kulo mfundisi ofike wayi thandaza sasinazama ukubulala ngafi beyinathi inhloko. Okay ngoba iprocess egcineni sayibulala. Ngathi mangijika ngibuyele ekhaya ngifika sengichaza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Omunye wabomaye khona lapha emkhathini wathi bengafanelanga ngabuyibulala lenyoka. Bekufanele ngabuyithatha ibeke esilahleni ngoba inyoka yethu inhloko ayibulawa. Ngizama ukuthini kuwe angadeli kumala into okucututela. Ngidekto ukutshela ukuthi kufanele ulwele umntwana wakho lophilako. Ngidekto ukutshela ukuthi lwani ulwele umntwana wakho lophilako ngoba uma ungalwi uyomukela netimo leti wrong. Uma ungalwi uyodlisa netinto lekungafanelanga utidle. Uma ungalwi utongenisa timeni lekungafanelanga ungene kuto. Uma ungalwi utohamba nebangani laba-wrong. Uma ungalwi utohamba unatha amaphilisi laka-wrong ebugulini lobu-wrong lobungakafanela ukuthi upite kubo. Kudzinga wena ulwe ulisane nalamaphilisi lowanathako usina noma wanatha uthi Nkosi ngiyakwazi ukuthi wena uthe mina angisimisila ngenhloko. Uthe mina ngiyokhonka kuko konke. Uthe wena uyongenisa timeni ngiphinze ngiphume ngoba wena uyinkosi. Uthe babe ngiyongena la kancane emnyango khona ngiphinze ngiphume ngoba wena uyinkosi. Uthe babe uyongidlulisa emlilweni ngiyongena emlilweni ngiphinze ngiphume. Ngiyongena emabhubesini labathi bangibekele wona ngiphinze ngiphume ngoba wena uJehova uguquki babe. Lisilani yalivi uNkulunkulu akasithembisa impilo lengcono kodwa usithembisa ukuthi nasebunzimeni uyoba khona.
kuwe nanoma kubuhlungu kangakanani kuthi ubambe umntwana lokafile kodwa ngithi lwana ulwele umntwana wakho lokaphilako angasasigucula lesimo lobukane naso lesimo sekuthi uhambele esibhedlela nawe ndeni akusisimo leNkulunkulu asilethile empilweni yakho ungasimukeli ungamukeli lo mntwana lakafile ungasithathi njengenjayelo uthi vele sengijwayele ngihlala nginatha 2 ekseni 2 ntambama no lwani njengemzalwane ungalwisi kwaseveni lwani njengemzalwane ulwele tindoda yakho ulwele leNkulunkulu akuniketa kona isinyalivi simakadze wahlala phansi wahlela khona ngetimpilo tethu kwabuye kwagqitshwa khona uNkulunkulu unehlelo lelingcono ngempilo yakho uNkulunkulu unemehluko ngempilo yakho uNkulunkulu uneplan lehle ngawe uNkulunkulu unemehluko ungavumi ukuthola umntwana lokafile ongakaphila akusilokuhle nanoma kukuvelela uthi nanoma somtholile lo mntwana uthi my bundle of joy upostile ungaposti nje posta liso lakho ulibekile duke umntwana wakho ngoba kunebantwana lababambe abantwana labafile ba-expect ukuthi badontshitshisa kulowa bakho akathi uNkulunkulu nakakubusisile ngalakakubusise ngako ukwadi kuphinza ubuyele kuye uyothi Nkosi lona ngimbeke etandleni takho ngicela ukuthi ungigcine ngafi ngoba kuyingoti kuhamba uthele umntwana lokafile kuyingoti kuhamba uthele umntwana lokafile ngoba tithi timona setifikile uthi konke kulihlelo lasimakathi akusilihlelo laNkulunkulu kudinga wena ulwe kule case lobukane nayo uyalwa yini uyaya emthandazweni orulala kuze kusehluthu kufanele ube nesikhali maphile emhlabeni kukayi-2 there's no way ukuthi ungaba ngala nangala is either ekhayikini nalishona niyaguquka niyenda tindo letiphambene or malishona ngo-12 o'clock niyathandaza so kukuwe namuhla ukuthi ukhetha ukuphakela timbaka or ukhetha uNkulunkulu because there's no way ungamakuthuyo tindo kudinga uchoose one kuthi mina ngimlela kanjani umntwana wami lakaphilako ngimlela kanjani umntwana wami lakaphilako ngimlela ngokuthi ngihambe ngomthiya ngetinalithi ngimlela ngokuthi ngihambe ngomjubisa ngamareza ngimlela ngokuthi ngihambe ngomnathisa misile ngakafanele or ngiyamthatha ngimise ku-altar yami ngithi uNkulunkulu lo engiphiwe nguwe lo nanoma sekaphambana phayiza yena ini kodwa ngicela ukuthi ngimbeke esandleni sakho ngimcele kuwe ngampha nguwe Nkosi athi nanoma sekagula gulela kufa uthi uNkulunkulu ngiyawadwe ngikubonile uhamba nami indlela yonke ngikubonile ungidlulisa etimeni ngikubonile ungithwala nelivi liyasho lithi liyabathala bakhe abahola endleleni ngiyathemba ngiyakholelana kulesimo usuzosigucula sakamsimo lo uyaphila lo utombona amehluko empilweni yakho utombona uNkulunkulu akwendela amehluko empilweni yakho utombona uNkulunkulu ayenza insando yakhe ungahamba uvumelana noma ngabe yiphi insando yabantu uthi insando yaNkulunkulu uthi kulungile Nkosi makuyinsando yakho mati uNkulunkulu masekakhona uma ukhuluma naye uNkulunkulu busuku nemini utomati nanoma sekafikile utomati nanoma sekehla icase lebuhlungu ukuthi uNkulunkulu thatha indzawo yakho utokwati ukuthi ulwa njani nanoma kwehla icase lenzima empilweni yakho ukuthi manje kudingeka ngithole ikhali takamoya ngilwe ngihlungu ngingathi kulungile kanti kudinga ukuthi ngithandaze ngathi kulungile kanti kudinga ukuthi ngifaste ngathi kulungile kanti kudinga ngithathe uNkulunkulu ngimbeke la phambi kwami ngithi uNkulunkulu wena ukwati konke semile ngetinyawo ngifuna ulandzele nganawo amagama uthi uNkulunkulu
uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiside ngikwadi kumbona umntwana lokafile la kangasiyo ngowami kusukela namuhla ngiyawa-reject amaphilisi empilweni yami kusukela namuhla ngiyaku-reject ukugula empilweni yami kusukela namuhla ngiyayi-rejecta i-rejection empilweni yami kusukela namuhla ngiyayi-rejecta i-poverty empilweni yami kusukela namuhla ngiyawu-rejecta moya wokufa emndenini wakithi kusukela namuhla ngikhuluma kuphila empilweni yami ngidala lokuhle kuphela empilweni yami in Jesus name. Baba linamandla liyaphila live lakho ngalo siphila amajoko namaketane ngalo siyagcoba ethempini uJehova intolo namuhla uyohlala uyinkosi njalo awugucuke nababe sivile live lakho lehla kithi babe sivile simakaze ukhulume empilweni tethu thatha indzawo ngalo engcwele akube livele letha sambulo namuhla simakaze sithi sicela ukuthi usiside Nkosi sikwadi kubona endleleni mase sithola abantwana labafilele bamasiko wethu siyathandaza simakaze selizulu thatha indzawo njengaJehova thatha indzawo njengamadida busethe impilweni tethu ngalo engcwele busethe impilweni tethu simakaze ngathi uyaqala ngathi uyaqina yenda mathanza Nkosi sivile live lakho Nkosi lingekuphila linemandla lisimali fika babe lihlukanise konke lisimali fika libe ngumhlanhlandlela empilweni tebantu lisimali fika babe lethe dvuthu kulabaphukile lisimali fika babe lethe mehluko lethe sambulo ake timbuleke tingcondo tethu namuhla ake sitshintshe indlela lesicabanga ngayo ngoba wena uJehova babe wethembekile ushiyana in Jesus name we pray. Hallelujah. Amen. Somebody give Jesus a hand of praise. Somebody give Jesus a hand of praise. Hallelujah. That was such a wonderful word. Let us appreciate Jesus. You can do better. You can do better. Let us appreciate the anointing. Hallelujah. Siyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Ngibaleke ifuna konke bona egameni lika Jesu. Alright, thank you. Njengoba ngishilo ngebazalwane ukuthi August inyanga yabafati. Hallelujah. So ngiyoba ngangeni mina ngiyoba ngena bona bajintsha ngaze ngishumayele lenyanga shokuthi hayi kunenkinga la duke ebulili. Hallelujah. Ngingasho njalo ngoba manje ntasuka athi ingene. Hallelujah bazalwane. So we appreciate stoba nje sibanikele abadedelana egameni lika Jesu. Hallelujah bazalwane. I don't know any news about the fasting. 28 August we will be here bazalwane Stoba Story Charger. Hallelujah. Stoba Story Charger. I love what the woman of God said. Uthi kumele ulwe diphiwo takamoya uniketelwe uthi ulwe. I believe mina ukuthi awukholanga eliphutha. Mina I'm not called for bantu labathi mlwele mfundisi. Mina I'm called for bantu labathi ngiside ngikhone ukutilwela. Hallelujah bazalwane. So 28 August we will be here, you will be fighting, you will be praying.
against that sickness, against that problem, against that curse, against that answered prayer or that unanswered prayer. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Are we ready, bazalwane? Are we ready for the fasting? Are we ready for the fasting? Hallelujah. So from 28 until 30 years. Hallelujah, bazalwane. So let us be ready. Mhla 27 udle kakhulu. Ngoba nineroba. Yes, labanye benu niqhamukandlile Friday. And labanye benu nekuyibalekela ifasting. Kanti fasting isita wena. Nangabe uyagula, we believe ukuthi uNkulunkulu utakuphilisa before the fasting. If ungakaphili, utawumane udle maybe 2 ma-orange or 2 ma-apula, but ube ula. Hallelujah, bazalwane. So with that being said, bantu baqalile ukubhadala for both the night prayer letako and the trip. Sebaqalile ukubhadala abantu sekuyanyakala. Hallelujah. Ungasali. We are going to have games there. We are going to have competitions la winner corner. I-Bible trivia nayo yoba ikhona. Hallelujah. Hallelujah. So let me just pray for you people. Nangabe bakhona labafuna ukuthandaza. I-price trip is 550. Le speaker is mele sisele bazalwane sesitsinile. Hallelujah. So 550. Now bekhona abafuna ukuthandaza, please come quick. Standards. Kumbulo kuhle awenzile besikubalisi musiso sakho ebeke waluma awuthixo. For the last time labafuna ukuthandaza. Kumbulo kuhle awenzile besubalisi busiso sakho ebeke waluma Hallelujah. Let us stand up so that we go to prayer in the name of Jesus. The woman of God ukhulume ukuthi umntwana akho angafi. Number 2, ungondli umfana langasi wakho solungabona. Ungalali ngoba batawutshintshisa. Some of you nabena lahlekelwa tindlu letitini. Hallelujah. I want us to go and pray with whatever that you have lost. Lo lahlekelwe ngukho. May the Lord help you ukuthi uphinze ukuzuze. May the Lord give you another opportunity. Ekuthola lokhu lebekulahlekela. Whatever lebekhambe wachabalala, but you know that it belongs to you. Whether emotionally, spiritually, physically, psychologically, anything that belongs to you, lehambe yaklahlekela. I want you to go back and claim your child. Open your mouth and begin to pray. Satadia Maria say, Zeta incaparusa tedi, Legrona Santa incapariasa, Lebreno Santadia, Lepraparusa Talabahasaya, Labaniba Beba Sebenda, but now they are no longer wicked because their child has been stolen. Labaniba Beba Nemovelelo, but they are no longer like that because their child has been stolen. In the name of Jesus, Zento Doborobo Sunday, Legreto Sakatayaba, Legrado Shataniaba, Legrado Shataniaba, Legrado Sakatayaba, Legrino Sakatayaba, Legrado Sakatayaba, Legrona Sakatayaba, Labayebe Batueskaba, Elsinatite Lamoya, but they no longer preach like that before. They no longer pray like that before. Because the child has been stolen. In the name of Jesus. Zetotoporosa. Lebreno Sakatala. Lebreno Setedia. Lekeseketelebebe. Lebreno Sakabara. Lebreno
Lembrino Sante, Esekentelebe, Lembrano Sakapariate, Esekentelebe. Yes, Lord, we are praying. Pray, 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 pray. Rantolobo Kosata, Lembrino Sakapa, confess your job again. Ubi, Debidu, Seven Rokolabusha, Tulaba Kolabusha, Bigay Pumele Kolabusha, Bigay Business Yakolabusha, Bigay Promotion Yakolabusha, Bigay Tulaba Kolabusha, Bigay Kolabusha. You are not meant to be down. You deserve greater positions. You deserve better salaries. Eketelebe Messiah. Asiwa kolobwana lomakabo. Asiwa kolobwana wekala. Asiwa kolobwana wetitaleviso. Asiwa kolobwana wetinkinga. Asiwa kolobwana wemalisa. Pray, pray, pray. Paso kontoro boboya. Lebradoso kontaria. Lebradosa kapariate. Esetelebe beya. Lebradosa keteleba. Ekaso kontoro bobosa. Asiwa kolobwana. Wemutitala sabirida kokolekebedi. Asiwa kolobwana. Wemutitala kala ufeina. Asiwa kolobwana. Wemutitala kala ufulega. You are in a better place. Pray, pray, pray. Zatala baba baba. Ratala baba baba. Keketele bebe yando. Lekatara bakosaya. Hele mandara bakosia. Lekatala baba yando. Asiwa kolobwana. Undana wemutitala uyamanisa. Undana wemutitala kotia mashega. Lokula mtitsa metete danko uyafa. Dole sulu uya aplaya ubitwa. Solo ufunu msebeti. Solo yasemenda mboli. Solo yasemenda makumpuli. Solo yasemisa beteli. Solo business ya kaikuli. Awasiwa akolobwana. Yela bakasaya. Retala baba baba yado. Lekatala baba yado. Wana seba chichisi. Ola katala baba yado. Lekatala baba yado. Yela bakatala baba yado. Lekatala baba yado. Lekatala baba yado. Bonga batwana na mafina. Abavuga in the name of Jesus. Bonga batuma na fina. Abavuga in the name of Jesus. Bonga na bebonda nene. Hallelujah in the name of Jesus. Zekatala baba baba. Rakatala baba baba. Yela baba yado robokosia. Yela baba baba yado robosia. Yela baba yado robokosia. Yela baba yado robokosia. Thank you, Lord Jesus. Uthi Elizabeth ubusisiwe ngoba uthena uvela lo mntwana lokini ngimuva gquma. Wonke umntwana lebekafile empilweni yakho akagqume in the name of Jesus. I receive it. Onke amathuba lebekafile empilweni yakho awaphile in the name of Jesus. I receive it. Onke ama-opportunities lebekalele awavuke in the name of Jesus. I receive. Onke ama-CV lebekalele awavuke in the name of Jesus. I receive. Bonke labasetikolweni bayaphasa right now. I receive. Bonke labafuna imisebenzi bayayithola right I now. receive it. Bonke labafuna ama-promotion bayawathola right Oh now. yes, Jesus. Bonke labafuna kuthula bayakuthola right now. Oh yes, Jesus. Bonke labafuna impumelelo bayayithola right now. Oh yes, Jesus. Labanye loku niyakhala nibambelwa kufile bantwana benu bayaphila basendandleni eti-wrong. Bantwana benu bayabuyela kini ngekhaya likaJesu. I receive it. Ukuphila kwakho kuyabuya ngekhaya I likaJesu. receive. Injabulo iyabuya ngekhaya likaJesu. I receive. Ukukhuphuka kuyabuya ngekhaya likaJesu. Oh yes, Jesus. Umndeni wakho uyahlangana ngekhaya likaJesu. I receive. Ibinto lakho liyabuya ngekhaya likaJesu. I receive. Igqobo lakho liyabuya ngekhaya likaJesu. I receive. Umsebenzi wakho uyabuya ngekhaya likaJesu. Oh yes. Ibhizinisi yakho iyabuya ngekhaya likaJesu. Jesus.
sukuthandaze kwendekeni bebatshontsha umntwanakho but uyabuya ngegama likaJesu. Oh, yes, Jesus, Jesus, Jesus. Rakathala baba baba. Oh, yes. Pray 1 minute. Rakathala baba. Repali baba ya ndomosa. Rekathala baba baba. Retola baba baba. Sekathala baba baba. Retola baba baba. Ele baba ya ndomosa. Ongele bethichisi. Bebatshontsha tinhlanhla tabo. Bebatshontsha ikadikula yabo. Bebatshontsha amagqobo abo. Bebatshontsha inkululeko yabo. Bathi ngiyabuya in the name of Jesus. Rathola baba baba. Sekothola baba baba. Rekothola baba baba. Sekathala baba baba. Yela mandolo bokhosaya. Sekathala baba baba. Yela mandolo bokhosaya. Thank you, Lord Jesus. 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 We thank you, Father. Deuteronomy 28 verse 9, you will be blessed going in and blessed going out. Blessed going in and blessed going out. Blessed going in and blessed going out. Uyobusiseka ukena, ubusiseka uphuma. Uyobusiseka ukhona, ubusiseka ungekho. Uyobusiseka ubona, ubusiseka ungaboni. Hallelujah. Arise, O Jerusalem, for the glory of the Lord is upon you. Arise, O child of God, for the glory of the Lord is upon you. Arise, O daughter of Zion, for the glory of Jehovah is upon you. The glory of the Lord is upon your family. The glory of the Lord is upon your body. The glory of the Lord is upon your situation. The glory of the Lord is upon your CV. The glory of the Lord is upon your business. The glory of the Lord is upon your office. Arise, O child of God. This season shall submit to you. Arise, O child of God. For this season shall be upon your favor. Lobona kukwenda uyaqhubeka uyakwenda. Lobona khona ukwenda kuyawuvumela. Arise, O daughter of Zion, for your anointing is coming back to you. Arise, O daughter of Zion, for you shall not be stoppable after tonight. Arise, O daughter of Zion, for the melody now is taking a quest. Let go the lemon puppy won't call you to leave. Arise, O daughter of Zion, over the room like a kota. Deuteronomy 28 verse 9. You will be blessed going in and blessed going out. Lenyanga yebafati itawuvumelana nawe. Lenyanga yebafati itawuvumelana nawe. Tivoti itawuguquka. I want you to turn around.